Ja se zovem Lejla Kusturica. Imam 37 godina i iako sam pravnica po struci, volim da kažem da sam aktivistica i evo još uvijek mlada osoba koja je odlučila da ostane u ovoj zemlji. Znate li da su na desetine saglasnosti i dozvola poništene na našim sudovima Bosne i Hercegovine nadležnim za ova pitanja? Znate zašto su poništene? Zato što su date nezakonito. Pravda mi je uvijek bila kao koncept nešto vrlo blisko od kad sam bila vrlo mala. Ja uvijek za sebe kažem da sam ja aktivistica za ljudsko dostojanstvo. U Bosni i Hercegovini je to ljudima oduzeto. Stvarnost koju mi živimo zaista je vrlo surova i vrlo okrutna i ne poštuje to neko ljudsko dostojanstvo. Počev od onih nekih primarnih ljudskih prava, evo, od prava na vodu, od prava na zdrav i čist zrak. Ja sam sve ove godine, od dana kada sam završila studij, uvijek na neki način bila društveno angažirana, jer me nervira nepravda. To bi nekako u najkraćem se moglo reći. Nervira me zato što život zaista može da bude lijep. I u Bosni i bilo gdje na planeti Zemlji. A nije lijep. Osim toga volim da pišem. Pisanje je moja terapija. Imam i blog i već nekih 10 godina se bavim analognom fotografijom. To je onako nešto što baš radim za sebe. I tu izlaze ta sva moja neka promišljanja, unutarnje dileme, konflikti i tako dalje. Pisanje mi puno pomaže da nađem taj neki glas koji onda slijedim u sebi. Borba za rijeke u Bosni i Hercegovini je borba za očuvanje planete Zemlje. Nakon što je Leonardo DiCaprio pristao, da kažemo, da postane i bosansko-hercegovački ekološki aktivista, on se uključio direktno u borbu, apelirao je na svom Instagramu i na svom Facebook page-u gdje ima neki preko 100 miliona pratilaca. Više puta obraćao se direktno premijeru Federacije Fadilu Novaliću. Ipak glavni i najveći heroji su ljudi koji ovdje su silazili u korita rijeka i svojim tijelima branili bagerima da razrove naše dragocjeno blago. I da jedino je zdrava plaširana voda, da uz pjesmu efikasnije se trlja, čudotvorni sapun protiv tvrdokornih mrlja. Neće nikad presa glave da nam pune, sve dok je ovaca neće falit pune. Spale su nam gaće, zagrizli smo udice, glave nam u pjesku nezaštićene guzice. Bosna i Hercegovina ima 244 rijeke i prema analizama različitih dokumenata koji su nama na raspolaganju, ne postoji niti jedan potok, potočić, riječica, rijeka koja nije ugrožena u Bosni i Hercegovini nasrtajem malih hidrocentrala. Prvi i osnovni, da kažem, teren za borbu jesu rijeke, dakle borba na rijekama za rijeke. I tu su mještani širom Bosne i Hercegovine, da kažemo, napravili pravu stvar. Kada su mašine se pojavile, oni su svojim tijelima onemogućili mašinama da ulaze u korita i da krenu da rijeke stavljaju cijevi. I mi često između sebe kažemo da bez tog terenskog otpora ne postoji ova borba. Istovremeno, pored odbrane rijeka, dakle, tijelima, mi rijeke branimo na sudovima i branimo ih pravno. U posljednjih par godina okolišni pravni tim je uspio na sudu poništiti preko 20 raznoraznih dozvola koje su dobili vlasnici malih hidrocentrala. Od septembra 2020. godine je započela velika, da kažemo, kampanja pritiska na federalnu vladu. Razlog za taj pritisak je zaključak koji je u junu te godine 2020. godine predstavnički dom parlamenta Federacije donio u kome je rečeno da se zabranjuje gradnja malih hidrocentrala i nalaže vladi Federacije da promijeni zakone, podzakonske akte kako bi se stopirala daljna gradnja malih hidrocentrala. Rok je bio 3 mjeseca, vlada nije uradila ništa. Aktivistička zajednica širom Bosne i Hercegovine se angažovala, tada se priključio ta podrška Rewild fondacije i tako dalje. I mi očekujemo da vlada zadrži taj prijedlog koji faktički zabranjuje daljnju gradnju malih hidrocentrala i da ga što ranije uputi prema parlamentu kako bi ga oba doma ponovo usvojila i kako bi taj zakon postao pravosnažan i time se zabranile male hidrocentrale u jednom dijelu zemlje. U Republici Srpskoj se isto tako prave napori. Narodna skupština je usvojila deklaraciju zaštite rijeka, kolege, dakle, iz Centra za životnu sredinu uz podršku svih ostalih organizacija iz Koalicije za zaštitu rijeka prave napore, da kažemo, i u tom dijelu zemlje i mi očekujemo da u skorijem vremenu u cijeloj Bosni i Hercegovini će male hidrocentrale biti zabranjene.
Ja mislim da ne postoji stvarnost u kojoj ja na neki način ne bila društveno angažirana i bez obzira šta bi moglo biti moje zanimanje, da li da sam postala sudjenica, advokatica ili profesorica, ja bih uvijek pokušavala i ulagala svoja neka znanja i vještine da stvari popravljamo. Mislim da nam je to dužnost svih nas.